delay eu ni ati kina nafasi iria cia ngugi cia advertise which na nafasi which are almost 555 kwari na antu bara apply te ngugi eu 21,000 ngiri mirongo iri nemwe na muntu wonde lazima ewe fair chance kana lazima athikirwe maratasi jao jonde jategwe utiumba gwita ki kuthura muntu utitegete maratasi ikyo kanya kajo kitwa kana muno kuthithia gintu gito long listing alafu na short listing na tukweja twaberesa number 1 twaberesa situation iria irario ura mantu jarakari ati antu babengi muno iba apply tena muntu wonde lazima ringi kwamba gutegerwa o baruge muntu ibombere kwerewa na bombe ikwithwa kwethirwa tukumba kwerianwa na tomba kwithwa tukigwatanira twaewa tu timelines na inya thaiji utukwaria thaiji bona Edward yes interview chienderete antu nturene bonthe ibejete aria gwitawa Kenyari iba kuthithia interview cha kuandika na ikathira ntariki 8 na chithira ntariki 8 interview na cha promotion ikambiria ntariki 13 immediately ikambirio kenda chumba kuandamana antu bombe kwithwa baba bakiandikwa iba gwita cibitari komba gutetheria dispensary china nasi omwe jonto twithirite kuma 2021 gutaandikanwa inande governor Isaac Mutuma twethinkia omba ikuthwa kinenkana ya budget ya kuandikana kwou within ntuku inkai mono interview chiathira ingena chicha promotion chithingatire au antu bonthe bomba ikuthwa iba kunenkero baruga bakwandikwa na bago promote na biwa kumba kunenkero baruga. All right. Yes. Daktari, i progress ire kuburingite kiri waki hospitali ya Meru level 5 because kwina mibango hiyo elevate to level 6. Yes. Ibwaga mbugo mpekanya kidogo mpombe kweresa vision kana gintu kira gitwa kioneki batu tukweja itwa tegerere especially mantu jogima Meru County na governor gutonya igitine March of last year alitiba aje bara baingi ba Meru bauma Meru bageta guntu gwetwa Kenyatta na bageta guntu gwetwa KUTRH na Moi Teaching and Referral Hospital twachiuria atri ni imbieje bakugira naria tugutega services ira bagira tuoni services chitwa specialized service na services ugaita eja wa itetho itomba kwa provided ya Meru kana kumba kwethwa cibitari chetu ikinenkanira service iria but cibitari ura chitangugi na gintu gitwa classes kuigwa level 5 na level 6 na level 4 na level 3 service iri nenkanirwa dispensary tichire nenkanirwa health center tichine nenkanirwa ke level 4 na tichine nenkanirwa ke level 5 na tichine nenkanirwa ke level 6 ikiwa level 6 iritwa referral hospital. For example, service tuge chia nkoro thine nkoro ukeja kwithwa wina thine nkoro utuma wa Kenyatta na ndi ukeja ukethira kagita ka gutuma Kenyatta ajiba pinga muno ibaluza maisha jao service ira cha cancer services tiga gwikirwa ndawa kwina gintu gitwa radiotherapy area machine uri jokethira shughuli eu elithwa service eu elithwa KUTRH na Kenyatta na ndi twandika kioneki gietu toga batu turenda kureta service ucha kuma Kenyatta ikunengana wa Kenyatta tuchirete aja Meru General na service tuireta atia etuga wiga tukiuga turete Kenyatta Meru General service it is by improving mbere kwambiria gukiria cibitari level yo cibitari Meru General yambiriria 1929 kwambiria 1929 mwanka 2025 irari na itanda 360 na nwige tonto bakiuga ntu bakumama bairi kana bathato General iyo mabu kabisa jonto kuma cibitari rambeira 1929 mwanka 2025 ngwetike miaka 94 ute muntu nyomorara athuganitie ni atitanda bia General bikongerwa no kwigwa governor akweja ategera na twaringa budget tuona mbecha iri kwendeka inya county government yongo tutiumba kwa allocate mbecha iji in one budget cycle irio twachwire solution etage President William Ruto omba kwethwa akiromba milioni 500 ira wigo milioni 500 cha phase 1 thaiji tugwaka phase 1 turiamba kuongera itanda 275 ge phase 1 tuongere thieta inya
tuongere gintu gigwitwa ultramodern maternity. Interview number 1, antu bara bonthe ukona bena congestion be mama antu bairi bombe kwithwa bena antu nandi kwa kwithirwa muntu nakumba kumama gitandene kiawe. Secondly, muntu uria wetaira akeja akerwa narua ogwe twiko book surgery eku kana ukathinjwa biumia bieri biejete kwithirwa muntu u arija narua na akomba kwithwa na kuthinjwa cibitari ruju kana uke tukethwa itugu shorten kanya kara twita waiting period ewe. Secondly, ekurubetu onto na uginkona twi banthuki na twi nekuru twi nthukini je ekurubetu kwe watwana itukweja ukethera tukibaike gicibitari cha private muno ijo onto services cha maternity ta improve kuma 1929 ule itwire Meru General new thaiji gintu kigukuga tugita ultramodern maternity ithi ogwe I maternity ria ogwe mwekurwa tukamwita mwendere thone jura wona akimama general aria ethrunya wengwa maternity tugwita guchwaga kan ira tugwita guchwa Nairobi Hospital ira tugwita guchwa Kenyatta maternity u eja Meru General kenda twitho tubashuguri kaira tukuthiria jau tweja twategera mantu ja cancer tona mwaji o cancer arija Meru General kwena itanda binana akibia gwikira ndawera ito chemotherapy beka iro muthenyaki daktari bari ba cancer pathatu na kwena nurse ba cancer nkurukia 20 bagwikira ndawa indi ndawa itumba gwikirwa General John tuitanda binana aki tweja iturombere kwithwa tugiaka ward cancer ukeja gwitara cancer center thaiji itwakite ward ina itanda 20 na ward yu tukethwa tuimirugura in the next mbuga mweri jomwe equipping yake tuko equip kidogo gwaka na ethirire equipping gwikira itanda yombe kwithwa ikirugurwa imbio tukuthithia turenda mwaji o cancer ekairwo ndawa muthenya na agekirwo tuku ukeja ukethira ndawa iri run 24 hours kwa itukumba gukava aje baba ingi within mathaa 24 uko wata kwa utikurungika ura tukubera na ndi muthenya ti thaijire tonya thaijire mantu ijenderere aja thaa 11 ugwo keja rujo mantu jijo tukwenda gu clear Meru General kwithwa thaiji 24 hours tukweja twathirania na Meru General twareta service yu tweja twachiuria ri imbingi tukwenda kuthithia twachira kwina muntu kuma Nyambene akeja Meru General kwe muntu kuma Timau akeja Meru General kwe muntu kuma Kanyakine akaja Meru General kwe muntu kuma Meathene akeja Meru General twagania Meru ke maitajana toga mwigembe imo Meru tweka twachira tuliukiria cibitari ya Nyambene level 4 level 5 tukwerie in fact ile turarugura mail ward inderera CEO medsup wao tuko nyintwira ko mwita CEO jontu tayari mbona vision yim indira mwira nande nyamweje turenda kutumechenjeri yetwa ito Nyambene teaching and referral hospital kenda yomba ku serve muntu okumegembe ethro service iria kwejera Meru General level 6 I service kidogo sana nuko gwata tweje tukirie cibitari ingi rutere rwatigania ego serve na mutigania cibitari gwitwa Meathene nayo ithru itukumiukiria kuma level 4 tumekinye level 5 na tia tugukiria kanywa tayari burigirwe governor na araruguria gintu gigwitwa outpatient block na arathithire gintu gigwitwa handover ikugari nkunenkanira nandi mbecha indekire ki budget nkunenkanira age contractor yambiria gwakwa uko gwata iturombete milioni igana ki wanajeshi ki national government wanajeshi Jumaine eji itwanenkanire out inpatient block nayo nara gwa kumama Nyambene kenda yomba na ikwithura ni kwambiria gwakwa naki okimutaratara juu ikio kuona batu tayari turugurite mail ward iturarugure mail ward ina itanda 60 na arweje ukeja kwajirwa Nyambene winto murume ote manto ya safari kairi tayari uri joka shughulikiro we ya Nyambene gintu kingi tukwenda kuthithia iba gutumwo kairi baumite Nyambene bagatumwa Meru General nwije itwejere tukwijoreo governor na agurira machine igwitwa CT scan $1,70,000 eka Meru General thaiji turachwira machine ingie CT scan na Jumaine eje tuitete kiumia giki next week Jumaine tukethwa tukinenkanira machine ya CT scan nyomba ni ujuria aria bati gwikirwo kwa region yu yonthe tigania na igembere yonthe batiumba ikuthwa bakija kulingwa mbisha kaira bakaringarwa Nyambene
tigania meathene tayari twikirite itwambiritie na milioni 40 twitho itugwaka inpatient block yonthe ithiro na antu bonthe batigania ibakwa admitted au meathene referral hospital yao timau iturombete tayari na twekira milioni 30 timau tureaka maternity no rikana kagita kamwe senate ejete yauga ekuruba timau bariuma timau bageta kwerwa na guntu gugwitwa Nanyuki itwejera tweja tukwija twatega tuona abeno gwa muntu areja jontu akuthugania inomo delivery agachuria complication ikomirani na atakumbokara na nditha ici tukubakira theater kira bakirite jontu muntu complication yaumira atiumba kuonwa ara kumatukua theater ombe kuthwa mwana we na gutethwa tweja tha ici twikirite milioni 30 cia gwaka theater tweja twategera twachiuria kana gakagea complications na kuri ni atakumbokara twaka gintu gigwitwa neonatal ICU etwana tunini ICU etwana nego hakwa timau tukwaria gintu kingi gwatwa igintu nakyo gigwitwa mothers ICU kenda kana kona complication akamatukwa ICU etwana mwekurwa na complication akamatukwa ICU ya corona yo tweja Kanyakine twethire ina theater imwe na arweji Kanyakine utukwaria theater na arwe ni ambirirwe rukire gwakwa na arweji tukwaria jai manto mutembe yumba gwetoka confirm tore akathieta ije tumba go separate kenda theater imwe ithro dedicated ya maternity na theater ingi ithro general theater kwa chibitari ucho inya chitho na chitugo chikoria chia level 5 tweje sub counties Meru ina sub county 12 tuthurite chibitari mwe pa sub county twethro each sub county na itu kumiokeria chibitari imwe yombe kwa level 4 hospital. But okay, agree sub county. Yes. Could be worry about CT scan and other big things. Yes. What of oxygen? Oxygen plant ku ichuchi made oxygen Kanyakine tayari chibitari ya Kanyakine itwakire oxygen plant. Chibitari ya Kanyakine na Rueje e producer oxygen yeyo ikenderia chibitari cha thirikari na ikenderia chibitari cha private Meru yonthe. Nyambene twina gintu tugwita oxygen manifold itwikirite tayari oxygen system we oxygen yonthe ti ura muntu eja oreta iroka mutungi gitandeni au nandi daiji oxygen itharo iruthingone ugakundwa oxygen yakwe kungana Nyambene Githongo Timau Mikindori iuchionde china oxygen kivyake na Meathene na Muthara china oxygen yao but ire na oxygen plant ire go produce oxygen kuma nandi kuma carrier bru eka produce eka convert into medicine oxygen Kanyakine ina plant you is the only one in Meru County go produce oxygen ekomba kwethwa nego kundia kwa chibitari chia thirikari ona ri bare agakanyamuka nini jontu na go produce oxygen nego tumira stime nyingi inde chia private na chitu komba kwethwa tigo chienderia mbecha iri kuonekana iketho nyichi komba kuongera kugura ndawa na kiria FF but first of all to take sub county hospitals yuko ari yes na ndikwenda gukwira mumiru no riatri ana ndijo ntubokeria chibitari chio inyari na bo wokeria Meru generally au ndi nture na nani ri ndatethekate twajage sub counties Meru ina sub county 12 ye sub county uchionde kwina twambiritie side ya Igembe North nwije kwina sub county to Mutuati na kwina nandi sub county gweto Igembe North ki sub county Mutuati kwina chibitari Mutuati twarugurire theater na itugwaka Mail Ward Mwankano kwina chibitari gweto Igembe North nayo chibitari erare tayari tha ijo Harare Health Center wekari ne komba tha ijo tukwitha tugiaka theater twije guntu gugwitwa Igembe Central chibitari ya Kangeta itukumiaka theater na itugwaka maternity utukwaria ukugwata nuije chibitari Nyambene na Igembe South but what of Kengo sub county kuna Kengo sub county yes the new one the newest ije na chibitari gwetwa Thambiro yes teu Thambiro twethire maternity ithiritie miaka 8 itarugurwa na arweji nkurukia twana 8 itwe nkuruki nkurukia 8 ibaeri twana chibitari Thambiro kwa jawi mantoria omba kuria mbuga mweshimio muri
agakwirere cibitari nthambiro maternity na ruguru kana etera ruguru iyo tulimaliza hiyo kazi kitambo jamo tuthithitio mwankari muija mburairia kuga ambuge ambije na ndenge kugwetaira ethre tigania central itugukiria cibitari gwitwa Mikindori kwina tigania east itugukiria cibitari gwitwa Muthara. By the way, cibitari Muthara, I've seen some comments kiri mitandao itikintu kira bwakite cibitari ni mochari twakite theater theater ne rugurirwe na surgery cithithiritwe ku na itugwaka mochari buyo makabisa na gintu kimwe mumiro abati kumenya mochari is a very big component ya cibitari ni nterega kuga woman kaba tukauga rimwe menyenya twakira kuga mteto cha mochari kagita cibitari kwina antu bageta cibitari babwe teu na kwina antu bageta cibitari mwathani abete ibabatinya bongo kuona antu ara bakanoka kwa itugwaka tutikwenda muntu omba kuma nara Muthara ama tukwa mwiri jukamato mwanka juikwa mwanka miathene itugwaka cibitari na thaiji mochari Muthara ni akifuli equipping yake ikuthithirwa mbere urakuja ukamba gwikwa kando kidogo antu ba family yenu bagetwa bakeja bakirora jukie ni mwire buike miathene na tuona gintu kiu gite kwa Mumiru dignity ukeja ukethira mwekuru no aewe kana bahati mbaya kana gaga pass gakuo ukethira muntu arikirwa ka boxine akerwa ugwe ikia kana gakana na ndi muntu ugwe psychologically no kuigwa murimo jwa mwana oku kwethirwa ugu mwana oku agwita na no gwikirwa kana jau jo mantu jara twejere twethira Miru toga batu dignity ya Mumiru irazima twethwe batu tukwa Mumiru dignity na ikyo kuona tugiaka mochari tugaka mochari ewe Muthara ituko equip na itukwenda go equip mochari etimao kenda na tuga increase nya capacity mochari jo Nyambene na mochari Meru General nyayongwa uri jo kethra capacity Meru General imeri 90 niye bati kutho yau lakini arwejo geta au kwena meri nkurukia 261 John Tumiru compared to na city ya Nairobi itigindu twita city mochari meri onde urethro ugo ka wojinjirene urethro go kuringi ngari no tikumenyekana urethro onare umite urethro go kwirite cibitari bwinthe bwika wa Meru General na ndi tukwenda go increase capacity cibitari ria mochari ria kende nya muntu ura wejirite muntu owore mwathani omba gwita inya wengwa aigwe muntu we na kumama antu aega. All right. Issue ya wakibwa either dispensaries kana other things turene. I hand you some other day ukari ukiwa ibo kwenda kutira stone projects ira tiatiro ni thirikari ithirite bukethira bukiambire na buketha gwi complete so far. Yes. Bukinyithitio ntubuna tukweja governor na ugire nteto cha kwambiria project njeru jontu twejere twethira o muntu arenda jontu kagita kama weja ukethira Edward oraga waka project njeru antu bari kwirana no kumenya ugo tukiora gitatia uraturetera ukeja ukethira mbuga governor orio kwigintu ambe governor munya kwigintu ambiritie atigira Samoya mbuga kengi governor Kiraito ambiria na kyo atigirwa Samoya mbuga governor Kawira ntikumetha gwikiambiritie yatigirwa Samoya jontu tia gwikyo batu twethira kiria ambiritie but kibau ndagweta baba gatene kidogo we project ira bambiritie na chatigirwa governor uga ukagita project tumba kwambiria Angelo itwethro project iji kwambirito ituchithirie na tuchimake chithro chi functional okugwa chumbe kutho chigwita ngugi utiaje we jotigira withiraga maternity ne gwaki na ndi ugwo matuka gwita gwaka ka dispensary kangi kira tukwenda itwitithie standard cha services ira cibitari kwa every dispensary na etio kalia ka maternity tumiukirie ithro ina laboratory ithro at least kugia maternity chionde cibitari chitho atugukuria eu cibitari wiri au atukumikuria na ikyo kuona cibitari chionde unda gutaria machabu chionde gukuria kuma kebiro naru inkuona kebiro maternity na arabwa ingotikitigania Thwana inside chia Thwana teu inside chia Thwana nkuona narua tayari ni ambiritie gwakwa na nkuona musingi ewere gutewa buru kwenenge igwito muguru dispensary naja kwa Mheshimiwa Evans Mawira
iu twitete kurugura ni irathirire atweterete antu baba kuandikwa aja bomba kwithoba kiandiko tumba kubaikia no nare kwa gym kugwitwa Limoro twethira maternity yakirwe kwa makitambo sana no kuigwa jonto contractor ba waka we urejo kethra nyemere cibitari yatukangire miatuka ni untu ba quality thai twithingatiria mwanka engineer bara tukabathingatiria bebongwa pakethru baba gwita go supervise contractor yaka kenda tutikethwa tugiteja mbeche nyingi kwithwa tuguchokera project twithwa tukuthiria project ici cionthe chionde chikumba gukira naja bo centro imenti gwe cibitari etawa Kariene eri gutewa gwe cibitari etawa Nyweri dispensary chari chigutewa chionde thai twikirite mbecha chumbi kwithwa chigukura nare bo kiago kwingi chietawa Bagashuru Banderu chionde tugukiria yes betegeria tuyuke break tuchokera at least inkwenda mumero amenya cibitari chiona mbeca. I would like to know mbeca iburi tumira ata ku improve cibitari nonto kio le report ya Auditor General iko na cibitari chio contribute a lot kiri cibitari chikureti mono china mbeca mono. So we are coming to that, but first katuke commercial break tuchoke. Thank you.